Mamuntulan na kita niyo, Pipoy. Assalamualaikum mikrofon. Bismillah kurun namo manayong kamera upang siranan. Magsyukur, Pipoy. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasih atiranan alhamdulillah biayan nakamukatan lang ta di maaloksin biya mga tungtong niyo. Insyaallah ta'ala, bilayaon din ang itang palugay, yari na yung guru mulia, hindi may katotan yung patungtong waktu ini, tukbal po yung guru kalasaan, mayroon na kayo na Sheikh Abdel Nasir Rahman, yatafadal siyadatuhu masjid. Asalin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulilain dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiyaksahan nabihad waktu. Pagtakaran sin waktu pagbuka, yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu humatud ganap pangaddian. Amin masi kita niyo habulan piyabidda sinallahu subhanahu wa ta'ala ing karayawan niya. Aula na yari na kita niyo
amin nakapinhangpu dakuman. Bang piawidda sinallahu ta'ala inibadat sindum iban sinadlaw bulan Ramadan. Piawidda niya in karayawan niya nughara kaumatina pusan amun ibadat nila sindum aula-aula na hahangpu dakuman in ibadat nila pagpuasa. Mga kakasin Allah subhanahu wa ta'ala, kakuyaran Allah ta'ala indumiwan sinadlaw, sarawa, labing kuyag niya pag-ibadat tanyo haruman sin asrul awakhir. May tayad to mga anak po, sabab sinaun kakuyaran sinallahu ta'ala, yanugara kato tanyo hangkarum. Labi rin sinha ngibubulan impahala niya. Kaya kuyaran sinjunjungan alayhi salatu wassalam inbay tayad to. Aula-aula na kaya kuyaran si mga sahabat sin junjungan alayhi salatu wassalam in palman sinallahu ta'ala iyanughara pa ummat tinapusan. Mga anak po bang sila kiuyaran magad kita niyo magmakuyag. Aula-aula na kagunahan na to magmakuyag kabayaan sintuhan. Sabab kal na kiuyaran na yung tao sin pagpakuyag sin tao. Ada po ning kakuyaran sin tao piyakuyag sin tao. Apabila wala doon ning kakuyaran. Kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala kita na kamu simpapata simano siya hajaman na tuin. Kaya nga sabab yan, dungukunta niyo in palman sinallahu subhanahu wa ta'ala amin na may takatutan niyo sinmatan kakuyaran yanughara sinallahu ta'ala Ramadan panagnaan aula-aula na hahinapusan hangpo dakuman in puasahun tani. Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala hasuratu Muhammad. Paalam ipapaingat kato taniw sinallahu ta'ala. Apabila Tuhan taniw in nagbayta ipapaingat, kewajiban in tiap-tiap siularan umingat. Uno ini papaingat kato taniw sinallahu ta'ala, kewajiban in tiap-tiap siularan imingat, annahu la ilaha illallah. Sabunal-bunal tuod. Way na Tuhan sabunal-bunal pagtag-ipunan. Tunggal da imahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po impagpuasa na to ini. Kakuyaran hantara na to iban sintuhan. In hakikatu la ilaha illallah. In kakuyaran habulan Ramadan ini, ma'rifatullah. Imingati manusia nagtuhan. In tanda siningat nila magtuhan, kimaun haatulan, minum haatulan, nagtangka haatulan.
inbihan dagbus. Kakuyaran siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ada puning kuyag. Kagunahan na to. Antara taniyo iban sintuhan taniyo. Aula na kagunahan taniyo. Antara taniyo. Sa lugay na to buhi. Dahon simbuhi pakamatay. Mga anak po. Bangkitan niyo. Arugayng bulan wala na to. Naparagbusin hakikasin la ilaha illallah. Ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala haumatini. Hipananam kanilari hapagpuasa nila bulan Ramadan. Impagnanan la ilaha illallah. Amo yan ang kamaksuran sin pagpuasa taniyo. Amo yan ang pagpuasa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Maita yadto. La ilaha illallah. Laysa lahu bainahu wa bainallahi hijab. Karena illa ilaha illallah way tampan antara sinipon ni bantagipon. Kapag puasa na to ini mga anak po way natampan. Nangarapin atay sintao, nangarapin pikilan sintao, nangarapin napsu sintao, nangarapin syahwat sintao. Harap pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Nangarap man siya patuhan, way samu-samu. Miagad siya atulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa lahu hijabun bayna addi. Way roon tampan niya hantara niya iwan sintuhan niya. Apabila way natampan hantara sinipon iwan tagipon, najarallahu ala abdihi najratar rida. Umatud in mahasud si mahatinggi paipon niya atud kuyag. May tayad to, yaon kanya in hakikatu la ilaha illallah. Yaon kanya in nikmat sintuhan, yaon kanya in barakat sinallahu ta'ala, halaw man sin la ilaha illallah. Mga anak po, uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, inakal na to. Uuhon na to, napso na to, insahwat na to, pataallukon na to, panagbutang kaniya. Pataallukon na to, panagpapanjari kaniya, via sin pag-ibadat tanyo habulan Ramadan ini. Yaunin pagkaon, yaunin pag-inom, yaunin kababayaan tanyo, hakuti ka iagad tanyo yung kabayaan sinallahu ta'ala, di na to mahina. Astulad to bukun, kuyag. Maita siya na hinang kuyag, sabab sintutong basan sinallahu subhanahu wa ta'ala, hakabuhi niya, aula-aula na hakamatay niya. Apabila siya naatud sinallahu ta'ala sin atud kuyag. Fatahallahu babus samawati wal ard. Ukabun sinallahu ta'ala ilawang langit iwan barakat yari hababaw singgumi. Mga anak po sa taud-taud barakat yanughara sinallahu ta'ala harumi sa napakay sintaon nagmaksiyat.
Piyakay si manusia hikamulka kaniya sintuhan waliyadu billah. Piyakay si manusia hikapag-ambulda nila magkahi. Piyakay si manusia kaya pag-asag nila dugo magkahi. Fatahallah. Yukab sinallahu subhanahu wa ta'ala bifadli la ilaha illallah. At sabab sing karayawan sin la ilaha illallah. Kaya nga sabab yan, palman sinallahu ta'ala, wastaghfir li dhanbika. Pangayo kau kaampunan patuhan mo, iwan pangayo in ummat mo. Mga anak po, inibadat tani wa bulan Ramadan ini pangayo sa inikatan kaampunan patuhan. Inibadat tani wa bulan Ramadan ini pag-ampun sa iniban pagmaaf. Maita, sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, Raqima an pumriin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Nahipo iwan timappa sing kalugian. Hinda siwin nalugian. Nagbisnis ukay-ukay. Nagbisnis yung natabo. Nagbisnis yung hamul. Bukon. Nalugi siya hantara niya iwan sintuhan. Nalugi siya karayawan hantara niya iwan sintuhan. Sinbiyabay taan siya inim mauntung. Sinbiyabay taan siya inim malandag. Aula na. Malandag na iwan mauntung na haasrul awakir. Amuin hangpu dakuman. In hinapusan sin Ramadan. Timapa sing kalugian wala yampun sintuhan. Timapa sing kalugian wala sila nagampun iban nagmaap. Timapa sing kalugian imanga sila wala simud parahmat iban nikmat yanughara kanila sin Allahu Ta'ala haruman iban iadlawan aula na hakahinapusan sin ashrul awakhir sin Ramadan. Mga anak po, najarallahu ala abdi aturun sinallahu ta'ala inipun niya. Hinda siya naturun. Katan bukun. Piun sadya. Man qala la ilaha illallah. Amoy magpamung sin la ilaha illallah. Yakin. Way paghawal-hawal. Way pagduwa-ruwa. In lapal niya kabayaan sintuhan. In liapal niya hinangun niya indaakan. Iwan tangkisan nila. Uno pa. Sadikan. Iwan bunalon niya rin na putingun ng kabayaan sintuhan. Kaya sin pag-amal tani wa bulan Ramadan in wayron taw na muting usog babae. Way na muting nga pagkaon, way na muting nga pag-inom, way na muting nga pag-ibadat, way na muting nga kata. Mukhlisan ini kato nagihilas siya. Iyakad niya in kabayaan sinallahu ta'ala. Na, bang aun tuyad to. Yaqinan fi kalbi. Sadikan fi kalbi. Mukhlisan fi kalbi. Najarallahu alayhi najratar rida. Aturun siya sinallahu ta'ala sin atud kuyag. Natuhan misan hadyain tao biyahon. Mag-atud sin atud bukun kuyag. Pangasubura kaw. Amin hat siya maatud sin libat. Magmaap da kuman in libat bang kaw aturun. Kukun kaw alupun kimid.
Intuan, intaw abu-abu, tabi ayaw. May tayo long na turun ako mangi. Yan, hantara, sintaw, iban tao. Nabihaon, nagtagna na. Dumakaw mag-story, dumakaw mag-ilalaungan, nagaatod pa langit, nagaatod pa taas, nagaatod pa uno niya. Nagaatod pa silpon niya, ikaw aturon marayaw. Allah subhanahu wa ta'ala, pini niya sadya. Balikan na mo, inapi niya, yakinan, way pagduwarwa. Padikan, way pagputing, mukhlisan, nagihlas siya, maga nakabayaan sinallahu ta'ala. Imbihad turagbus, laysa lahu hijab, way tampan niya baynahu wa baynallah. Dahil nga sabab yan, ahlu la ilaha illallah, ahabbahumullah. Intao, piyapakay niya, impag-ingat patuhan. Laway ring hala ilaha illallah. Sila na impuntukan kalasahan sintuhan. Mga anak ka po, bangin mano siya wala kialasahan harugaing bulan. Magpalasakitan yung riha bulan din. Dahil nga sabab yan, in pagpuasa na to, nga panag na pansambil pahinapusan, ma'rifatullah. Magpaingat kita niyo patuhan. In Tuhan, kaya ingatan na kita niyo, sa amuin kita niyo. Nabiya din dagbus, himinang sindaakan, iwan lumayo siliangan. In bihan dagbus, amo na yan, in hakikatu la ilaha illallah, nati iwan sin isbat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbika. Pangayo kau kaampunan patuhan. Walil mu'minina wal mu'minat. Iban pangayo imbar iman usug iban bar iman babae. In ahlu la ilaha illallah. Ibadat dakula kanilang pangindua. Imbukun mangawa mangdurwa. Ang panaiya nun alaw na mo ti marayaw mangdua. Na ikaw marayaw ra ka o tawabukun. Kaatulan. Kahukawan sinallahu ta'ala ipon niya, riyaak niya papangayoon ka niya, pag-uwos di siya mangayo, mangdaak siya. Ibadat individual yung pagdua abya sinibadat tanyo po asa. Kaya akin nabi, arwaahon siya pawaran niya kaampunan. Iman, pipapalapay yung mga bariman miyagad kanya usog ibang babae. Iman dia ak papagduaaw. Aula-aula na habulan Ramadan. Apanagnaan, aritungan, aula-aula na mag-double time kita nuriaulihan. Aasrul awakir, inta Makkah iwan tao Madina, iwan sin tao ha Masjidil Aqsa, di sila magtug sindum, adlaw sila magtug. Sabab abungan nila, habunan nila, imbiyata sin Allahu Ta'ala panabi, biyata sin Nabi, suko sin umat mo. Ibadat hang karum, labi raing sinha ngibubulan. Di koganimbukun ahlu la ilaha illallah. In ahlu la ilaha illallah, di nila tukan. Hakbunan nila, hapaan nila, in karayawan siyabot bihad turabbot. Hang po doon da.
Nah, dahil nga sabab yan, kalasahan sinallahu ta'ala mga sila himabun. Maita sila kalasahan sinallahu ta'ala. Sababin sila, iagad nila, in suku sintuhan, wala nila na iagad in suku nila. Maita, siyuko sinallahu ta'ala yung pagpuasa. As-sawmuli yung puasa yan. Palman sinallahu ta'ala hadisul kuz, ikaw yung nagpuasa kako yan. Itaon kawang matan, ingaton muraim ma'rifatu hakikatullah. Wala mo na ingat, wala mo iamalan, harugayng bulan. Kitaon sintuhan bang matan amalan mo rin. Alhamdulillah. Ahlu la ilaha illallah. Amin tao biyog bukan ng kalima ini, makbulun inda Allah. Tay maun sintuhan ng kataan amal ni. Asibi dakula, hakatampalan iba nakasipukan. Maita, innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Kabunal tuud parman sintuhan, intay maun kura, amal, intay maun kura ibadat, intay maun kura pagtaat, amin miya kada kabayaan ko. Inda si miya kada kabayaan sintuhan, innama yatakabbalallahu al-muttaqin. Amuraim mga sila muttaqin. Hinda sin muttaqin, nagpuasa hakabayaan sintuhan. Bukon siya nagpuasa hakabayaan niya. Nagpuasa siya, bangman siya kakuyaran sintuhan, bukon siya nagpuasa, pampa siya kumuyang. Makbulun inda Allah. Mga anak ka po, bang wala na tayo may ibadat tayo harukayng bulan? Hasabab sing kasasawan, hasabab sing kalirapan, hasabab sing pitna, hasabab sing musiba, hasabab sing bala, wal iyadu billah, iyanog haraan kita niyo rendi. Nagsali, nataayon, naginumpong, nabutukin pangatayan, si manusia katilingkal sindunya, hala ilaha illallah, mukhlisan, sadikan, wa yaqinan fi qalbi. So, mga anak ka po. Damit kiyanin ahlu la ilaha illallah, maghfurun janbuh. Yapas na sinallahu ta'ala yung dosa nila. Iampun na sinallahu ta'ala yung dosa nila. Maita, bisababi a'malihim, sabab aun hinang nila, na hinang nila, iagad nila ing kabayaan sintuhan nila. Hinang nila manin hinang kabayaan sintuhan, magpurun janbo. Yampun na, piapas na sintuhan indusa niya. Uno yan tuan, inhinang niya yan. Ahabbul a'mali ilallah. Dahil mga hinang kalalasahan sintuhan na katan bulan, aula-aula na habulan Ramadan. As-salawatul khams. Amuna insambahayang makalimang karumang kablaw. Maita,
As-salatu imaduddin. Sambahayang yan, hurot sin pag-agama. Bangin pagsambahayang hurot sin pag-agama, biya din na hindi magsisambahayang. Impa nga subo, may ta magkarunahan hurot, sabab aw manglubo, sabab aw manglarat. Na, bang siya nagsambahayang. Abulan ini, iyagat niya na yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bisyaratun lahu, kakuyaran nan kaniya. May ta kakuyaran na kaniya, maupurun janbu. Ampunun na sin Allah ta'ala indusan niya. As-salawatul khams, kaparatun lima bainahuma. Sambahayang 5 waktu, at tiap-tiap utan waktu yaun nakiparat nindusan niya. Wal jum'atu ilal jum'ati, sambahayang jumaat, pamuk jumaati na utan niya yaun napapas nindusan niya. Wa ramadanu ila ramadan, kaparatun lima bainahuma. Ijajtunibatil kabair. Napapas na indusan niya, habang mayan siya himinang magbalik sindusa, aula-aula dusa rasula. Tanyo mga anak po. Inulong iwan sin lasa, iwan sin kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin wayroon kau nag-amal haruwayng bulan. Iabutan kau habulan ini. Aula-aula na piakusog mo aslul awakhir. Karena sumampang. Karena tumaot sing kakuyagan. Hangkarumda. Way lamud sinadlaw. Khairun min alfi syahar. Labi inibadat murunhan. Dahil sinangi bulan. Di sani kapag lamma-lamma. Bang di kapag lamma-lamma uno, hikapag kusog. Hikakusog sin pangatayan, hikakusog sin pituang gauta, mangarap pakabayaan sin Tuhan, kahal na yaunin dirihilan, labi rin sinang ibubulan. Uno pa yan yung sambahayang yan. Anha anil fahsya'i wal munkar. Dumayaw inaddat mo pa Tuhan, iwan dumayaw inaddat mo pa pagkahimo. Bukon kau tawiya halipulo pa Tuhan, iwan bukon da kau halipulo pa pagkahimo. In Yahudi wan Nasara, nahalipulo na sila pa Tuhan, naghalipulo pa sila magkahim. Dahil nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashabbahu bil Yahuda wan Nasara. Ay kamu tungod si Minguda Yahudi wan Nasara, haununo pakaradyaan. Subay sila in si Mingud kato, wayroon singuranta kanila kuri. Mataod magbayta. Mataudlong na nahinang nila karayawan din kato. Sa wala tahin ang karayawan kabayaan ta. Ngayon kita gabaytaan sintuan ayin ng karayawan. Nangatud-natud kita kanila. Yung pangati na to, kanila, sinyariri kato. Ayan mga tuwan. Hakikatu la ilaha illallah ma'rifatullahi fi kulli yawmin wa layla fi a'malihi wa husnu khuluqihi wa adabi.
imingat siya magtuhan. Imingat man siya nagtuhan, imingat siya nagibada. Imingat siya nagtaat. Imingat man siya nagtaat, iban nagibadat, di mayaw siya kasuddahan. Di mayaw in lakujang ngang niya. Di mayaw in pangaddatan niya. Kakali siya na mangi sa pangaddatan. Aun siya but sinambuk sahabat, kisya sinambuk babae. Magsasambahayan, magpupuasa, mag-ibadat, kakatan ibadat. Tumakawa, mangi-adat. Mga tuan ingi sinadat niya, napapa singkatan. Kaya nga sabab yan, bang kau nag-ibadat na rumayaw na inadat mo, rumayaw na in pagpuasa ini pagparayaw ibadat, iwan pagparayaw pangadatan. Tudyo pa Tuhan, iwan antara na tumagkahi. Aula hajaman na to ininai. In pagadatan da, hisim matawdsin, hisim marayaw usog, hisim malingkat, hisim makawasa, hisim ginisan na. Wala doon yung pag-adat pakanya, amuin umatud pakabayaan sintuha. In pag-adat tamasa na to ini umatud patao. Dahil nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yudurik amutan sindayaw. Sindayaw lakujang nang niya, sinlayaw pangadatan niya, darajat kaimosai. 2. Pagpuasa sunat, iban pagsambahayang sunat, kaliuhan. Sindayaw pangadatan. Nagsasambahayang pakaw pardo, nagsasambahayang pakaw sunat, maaddat pakaw, amunayanin hakikatu la ilaha illallah. Magpurun yan mo, yampun na sintuanin dosa niya. Tanyo mga anak po. Na, uno pa yung kakuyaran, may ta siya yampun na sinallahu subhanahu wa ta'ala, silatul arham. Di siya magpamugto pagkasibang paglasa. Aula na unod urat. Amuin ni mission ni ambisyon papagtaaton kita niyo sintuhan. Aula riha bulan Ramadan ini bang nato wala na kannal haruwing bulan kannalari. Dong iri. Pikayla marayaw riha bulan Ramadan ini. Bang uno in hukuman sin magkasi iban maglasa. Hakatiluaran aula na amuin ang kaunod ukat. Kaya sabab yan, nagtubiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nalupas sing karayawan, iabutan na simbulan Ramadan, way panagulong, way panaglasa, way panagampun, way ron panagmaat. Mainkan nagpupuasa. Magmarayaw kita niyo kasuddahan patuhan. At sabab sin pagkasila sa patauron sin Tuhan ng barakat. Dua rin panjari sin Tuhan, miskin ibandayahan. Apabila naglasay miskin ibandayahan mabarakat. Hikasulga sin dayahan ng miskin, hikasulga sin miskin dayahan. Imangi manin adat, tuway naratungan sin plad. Ang
Biya lang na kampung na to, biya mga miskinin niyaon, kadtoon na to dihilan. Mga anak po, kauhaan tagupat ka dyan, nagmimisra in pangatayan sin tao. Hapag milik kabayaan sin Allah Ta'ala. La yadkhulul jannata katiun. Di siya tuod makasud surga. Di masud sin surga hatta una mumugto ipagkasilasa. Mga anak ka po, bang wala na sugpat hamasayan. Sugpaton na to na rin di sabab di makaarad. Haruman Laylatul Qadar dihilan siya. Hinda siyo, Kati Urahim. Musarim, nagbabanta, nagbabay uwas, di karihilan, sin, lawirang sinhang ibubulan. Andu isa, anduon na to imbaran na to. Nagaando kailo in Allah Ta'ala kato taniw, kaya tawag kita niyo nakamataod. Ang niyo lupasa. Ahlu la ilaha illallah mahabbatullah. Malasa pa Tuhan, kalasahan sin Tuhan. Naglalasa sila magkayo. Nalupasin lasa yan tiyan sin tao pagdugal, pag-igil ibang pagjangki. Pula-pula mo yung pagmura sin tao rayahan na masanato ini. Marayaw yung paghigup sabaw sin mga miskin-miskin. Sabaw uno, sabaw sapi, bukon. Sabaw manok, bukon. Sabaw mistangingan niya arus kaldos. Kaya nga sabab yan, yung mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakaangan-angan sila bang mangbanjari ingkatan bulan Ramadan na. Sabab naglalasa. Sabab nagtutulong taba. Kaniyo mga anak po. Naray na kuman. Mataod sa ini kalupasan. Apabila nila di baugbukan ng biyayta sinjunjungan alayhi salatu wassalam. In sumunod, kakuyakan sin Allah Ta'ala, may ta siya iampun. May ta tiyay maininang niya iampun pa siya. Ahabballahu alayhi, kalasahan sin Allah Ta'ala kaniya. Tarkul maasi wal maharim. Tinggalan niya, pupuun niya, imbaran niya, day nga katan maksiat iwan day nga katan haram. Nasa kaliwala niya kaya sayuhan, imbaran niya maksiat, impikilan niya maksiat, inhibal niya maksiat, impakayan niya maksiat. Inyaun habaran niya haram. Nah, tarkul maasi wal maharim. Kakuyakan sin Allah Ta'ala, habulan ini, kakausan na sintaw tinggalan niya inunumo magmaksya. Kakausan na sintaw puun niya inununo na maksiat asibi iwan dakula. Iwan kakausan niya na puun day nga hiyara. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu lahu khairan minhu. Isyu in tao, tinggalan niya inununo yan. Kalna sin Allah Ta'ala, tinggalan niya inununo maksiat, tinggalan niya inununo haram. Kalna sin Allah Ta'ala,
awwadallahu lahu khaira. Gantian kaniya sinallahu ta'ala maraya. Aula na bulan Ramadan ini. Gantian kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sarayaw-rayaw. Yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urulun na to ilimpa nila. Sila yung mga tao ini. Mataod gulalan kanila halawang sing Quran. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ampeng kita niwa, gulalan na to da, mataod badyo, malingkat taumpa, mataod sa sakatan. Maun kita niyo pagulalan nila. Radiyallahu anhum, makuyagin Allah Ta'ala kanila, sabab way haram habaran nila, way maksiat harabaran nila, way mangi habadyo nila, way mangi ataumpa nila, marayaw katantan, doon kanila giyantian sinallahu Ta'ala pamarayaw. Kanyo mga anak po. Lailatul Qadrin bisyaratun haqiqiyah. Indum Lailatul Qadar kakuyaran matan yanugara sintuhan pabariman usugi bariman babae. Uno yan, fadlullahi wa na'imuh. Karayawan daing Allah Ta'ala iwan nikmat yanugara marikato tanin. Kakali disqualified kita ni urihilan sin mga nikmatiwan karayawan ini. Maita, yaun habaran na tuin maksiat, yaun habaran na tuin haram. Waliyadu billah. Uno yan in fadlullahi wa na'im. Tuin madawat sintaw nagpupuasa. Kaya nga panagnaan sambil paritungan, sambil pahulihan. Bang nila iakading kabayaan sinallahu Ta'ala. Bukun iakad nila in kanila. Abuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na asubo siya. Wa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laung Nabi adin yung pagpuasan ni Muhammad sa sin Nabi. Na laung na yung pagpuasan ni Muhammad sa sin Nabi. Di kumaon, di minum. Min tulu'il fajri ila ghurubis syam. Ang panakamilaw na biyaitaan sin junjungan. Impuasa kakuyagan sin Tuhan. Amo ini. Bangka mo nagpupuasa, palyasum basaraka. Palyasum ujunaka. Bangka mo nagpupuasa, bukunin papuasa huntian sadya. Di pa kaunon, di pa inumun. Papuasahin pangatod mo. Papuasahin pangdungog mo. Papuasahin atay mo. Papuasahin napso mo. Papuasahin sahwat mo. Papuasahin katan jasad mo. Impuasa yan. Puasa kakuyaran sin Tuhan. Apabila impuasa mo yan kakuyaran sin Tuhan, antur di Allah. Kimuyag na kayo mo yung Tuhan. Kapag puasa mo yan, tanju minal azab. Palihalaon na kausin Tuhan dengan siksa. Ini katu tadukulul jannata bighairi hisab. Pasurun kausin Tuhan surga. Haway pagbisab. Yan mga anak kapo. Kahinapusan. Pamulan sang katu tanyusin junjungan alayhi salatu wassalam. Hamanga nagpupuasa. Uno yan yung pamulan sang kato taniyo.
Apalman sinallahu ta'ala, al-malu wal-banun, zinatul hayatid dunya. In pangalta iwan simpanuhu, lingkat. Yari dunya. Pakayun na to ilingkat yan, palingkat kabayaan sintuhan. May tabang na to yan na pakaya kabayaan sintuhan, kuyakan siya kato. Masalamat kita niyo nga siksa. Lamod kita niyo nga mga pasurun. Alhamdulillah. Ayaw na to sadya pa kayon palingkat kabayaan nila iwan pakabayaan na to. Sabab kaunahan na to, biyayta sintuhan, papamarintahan ka to tanyong gumi. Ampari mamarinta in halipulo, ampari mamarinta in daruhaka. Sisiw yan. Hi iblis. Sasatun niya manusia, ampari makabatukin manusia, pakabayaan sintuhan. Dahil nga sabab yan, innakura iwan sinraayat, nagtutulong tawan, anug araan sintuhan barakat. Pasan niya ngun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na apabila magkaniya-kaniya, yadto na in syaitan iblis, yadto na in syaitan manusia. Waliyadu billah. Adapun, bang nila iya kading kabayaan sinallahu ta'ala. Wal baqiyatus salihat. Aong pamapuas dahil nito amalin niyo. Amalin niyo yung kabayaan sintuhan. Pag-ibadat kamu marayaw. Pagtaat kamu marayaw. Iwan panumtum kamu marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkurullaha azkurukum. Panumtum kamu patuhan. Bang kamu nanumtum patuhan, iagad nuin atulan pagtumtum. Lawi intumtum kaniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nahabulan ini mga anak ka po, nagtagna na manusia dunya ini, in mga bariman, nagitikap sila, maghapa, sin karayawan, lumamo daririlan, sinallahu subhanahu wa ta'ala, inhang karum, khairum min alfi syahar, tub-tub na rito, salam doa mo, ha mga anak ka po atiranan, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, والمقبولين في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah.